Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Kinongilam jong ka Maoyong Rim Taxi Drivers and Owners Association hakasni palay jong ka hanyoterik ubanaya yong arajar arpuar kila pensay hakabayday bat kador baikali nado Interstate Bus Terminus kabadan ha Maoyong Rim syakndailat bat hado Shillong Civil Hospital. Kum kajing pensay jong kinongilam ka seng ka baikali ka shongdor shispa tingka marway bat ki taxi kamay ki thep saungut ki passenger lani kinong shong kali hakaway ka taxi. Yagani ka dor jong ka baikali la pensay da President jong ka Maoyong Rim Taxi Drivers and Owners Association uba bala kersan borlang nong state bat uliat horu ya ka jaka yang jong ki taxi ki ban kit ya ki nonglay jinglay na Shillong sa ISBT Maoyong Rim kandai hayaw kuala pati Shillong bat gari khana. Hagajo kapor ula kentu yaki waipat kinongnya kali bakim day ban shim kabu yaki pat ba nong shong kali kamtam yaki breo ki bawan nabar jong kajella dakador kabarem. Tangsian tang kubah nyau tri ki singi mata kelayat ketika SPT Shillong kebadan hane pokput sam jeng Shillong muyong jengi bat bakane kembolong mata kadang day ki singi ki bah nyau ben rei kembali pilai kembali pat bang ada nak kini kapor yang akan tersyai eke parot kembali mi haka kubur bayday bakacing kelumar jangi nong late nong wan nak bayday bakador by late by one nang ni nak ka ISBT tunjuk nak kini kesenong kejangi de bakanam don kuno kacing kelumar don hang ni yang akan tersyai ya kinong late nong wan kelawan kini bar celah haka ni ka Interstate Bus Terminus kemudian hang ni kesenong jangi ya kaba ya deh waktu kador baik enam don kuno kucing kelumar ndrei kuba ngen pensai ke kapor ba kador kaba ngihi ka association ngi penbet kelang banang ni po sibil ba polis bajar kalong be shispa marway lada sharing dan ni bat ba pinhap ban penmi ya kador sauspa bagi pesenjar ki hab ban penmi kador sauspa la kalong sharing dan ni booking kan yat be kaju kador ba kajingkit jungi kini kinong lek nangwan hakini ki taxi ki jungi ki ba kamai hang ni ban penbiang ya lek kawan jungi nong lek nangwan kalong tang saungut ka pasti kembang government kebu rengkat sangut driver kini kisngi banangban ngin nang ile katla kat yai kaban penpha ya ki bro khaj te kembang pitip ngan pensai ya kembang lak pensai tu kador jong ka bai kali ka ba kinong lek nangwan kinom don kajing kelumar ya kini kador kembangi ngilak bu kalong bengin don than kajing yap lani kajing im hadu kata-kata mar kembang pitip hi makador jong petrol mata kalapoi kalajan poi kembasi sepasan te ingit ba kajing ai kajing kajing syakri kanam don than kajing kata yangi hakabai dei bat ka kamai kajing tan mar katangi yakwa banyak adjust lang ringkat baki pesenjar ya kabakat menta kat bampat don kajing penbaik nakaliang jongkani ka office jongka SPT ringkat bat ni ka association tekum ka association rung ida nakani ka por ka ban pensai ba yakinong lek kinong wan ki bakwa ban wan ni thain sir sya kani ka SPT ka jongi ni kwa ban yathu kani ka por ba ni don ru ka stan ka bangi ai ka syakri upat ba nong lek nang wan nang te na po yo ka badon nang te po klapti Shillong bat garikhana markhap bat ka Glory Plaza ka badon hang tu Lakshmi Plaza ka badon hang tu po garikhana ding kerpat kinong lek nang wan ki bolong nabar bat kiba hapo jong Shillong lapinwan ya kaban kiu yiki taxi nang tu bikinam kelumar ya kajinglek jingwan kajang pi bikinam don kinu kibri kiban sim kabu ya ban pentok pria ya ka association jong Maoyong Rim kajingi ba ai ya kajing syakri kababet kababiang nam ta kinong lek kinong wan agri kapor ba sai sien pat ngaong ba kumpi ki association kebadan hang ni ya ban penyak ni ya bantah hing dang don sibun ke jiduna ya kaba ringkat ko office kadang don sibun ke jiduna sembangi yok sengong mata bagi don kini ki drivers ki bawan ban ki banyak kini kena spar kawan ban bu kini ki pesenjar hang ni ki ut nama baku ru tempat biang ka toilet ru tempat biang ka nu ka bagi dei ban le nakam ta ka fit ka biang hang ni ko SPT
keempat piang ti nomor kata kejinggut kejengki dan nak benta jong keliru kalau keba yang mentahi kim don apa dengan kejingbit jingbiang di nomor kata ga kerpat buru be office belum kepala sebab banyak Thailand kejing sekri bobiang nak benta kitu ki driver bagi nong lek nangwan kebadan ahli PST longkat lah dia kam kloy dan don kenu kejing wit dan jongki